Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna, idene che lu serenu o pagunuilu kin possibilitate de addensamentos o attrettos. Sorventos an sulare debiles a regime de brezza. Sormares an essere pagomovidos o movidos kin movimento de sas undas in falada progressiva. Sas temperaturas minimas an essere in falada leggera, Casteddu 14, Tattari 11, Nugoro 14, Aristanis 13. Sas temperaturas massimas an essere in falada in sa banda meridionale e orientale e in aumento di zero in sa banda nord-occidentale, Casteddu 26, Tattari 27, Nugoro 23, Aristanis 25.